Aiga nige kira mama cio mothe tukumutumira kaini maikarage nake na ritondu no tumuhire mbugi nigetha akituka uria wamuigua akamenya ucio ni muhiki uria tondu akiri naki na mbugi na makiri kuona undu rokengenagia ni ati men do not fear anything apart from hot milk and is that hot porridge yeah, and God yes they repeat the same mistakes they repeat the same mistakes ona mundu wero pero nai naro inaga wega ora tondu rwende rwi moruru ari kana andu twirigite hindi bwe na tugikara thi we na mathaa magithianga we na my friends au uguo and then it happened that uria mundu agiukiraga agathie gugiteithia kahinda ngikora inegene ria kiruku koguo uguo nyumba icio cia kiria cia gwiteithia kera ria ambayo ilikuwa ni mingi sana inegene ria kiruku na ngicoka ngona mundu ucio ahura murango ucio wa kiria murango ucio wa kioro iteke ukihinguka ni ona ndathiete kahinda ngamba gwika atia ugitiga nyambe ngiona niki kirathie na mbere ahura iteke ri rira ahurire iteke ri andu makona wana muingi muno wana muingi muno wana muingi tondu riu ri rira ahurire iteke ri two people emerged the two people emerged. They were having a nice time there. In the toilet. Yeah. And one was the girlfriend. She had an empty on the table. Yeah. And went to nice herself. With someone else. Of course. In the same club. Of course. And she had taken almost 12. Yes. The guy could count. Huyu amekuja bia zangu 12. Ona zile vitu anafanya hapa. Amekuja bia zangu. Na amekula kuku. Unawezaje nifanyia hivyo Joyce? How can you do that? Yes. Unawezaje nifanyia hivyo? And kabla commotion itoke, vita ianze sasa, ndio vita ianze. You know there were those bonsas. Yes. And they came and bakegeria kuhoreria mundu riku. Uyu ni wakendaga kurwa. And they have no respect. Yes. Gwiraga atiriri, whoever belongs to the trenches, yes, leave them there. In the trenches. In the trenches. Yes. Tauko niko matume huko. Kuwe mama ikara. Yes. You are not even supposed to spend even a single shilling. Yes. Yes, na ndugutire undu utakoragwo wonete. Acha andu akoragwo mamenyete o tene. Muikarite hau egukuguo kirona ndararia nawe. Eguku mathimu-ini. No guchati arachati. Yes. Ndio kuona. Acoka kono ya thimu agaikia guoko kumwe muhuko. Agathie hari utari. Akaria ukona nginya ndi aratheka akioyaga maguru iguru kana kaguru kamwe iguru. Agacoka akoenia. Acoka akoenia. Akora ni mathi. Kia kioro uko mariri kinya ananiuliza kama nikamwambia niko kwa hao mamu anyu ora brush la thimu-ini mamu anyu Rwari wake kora ni mamu ando letindo kimwena leke to gwe no ndwe nwa gukororo nawe body language ni gukwira ano me adiwe thina ona ukoragwo wiki lazima uangalie bwana. Yes. Urore mundu ukarora nginya body language irathie ugukiona uyu ni mundu waguo gukorwo mitaro-ini hamwe na tukurwe. Yes. Handu ha mathara uri utamacio tunaweza nifanyia aje hivyo. Ndio mataire kumurio na atia urira murango iteke alikwenda kirabu gwezire ambiri agoka agicuthia okire acuthiirie gwezi akara ya mwiri ndathie kahinda na akiona nake he mundu makonanagira ritho uyu athire gwezi agicuthia nie ndakorire amenya ni kiriku gya kuhura kiria akona maguru hena maguru mana marugamite na karogeria kumwira hingura fungua we no baba ni kuingia na imurango no muhingure acha ala kaingira naguo akihura iteke na mirango ni kwenda ikirwo reinforcement matika bujage andu no moraganire kuu
Kana ekero ndo tangiona wecha. Ondo tangiona. Oyo ngire ngucia gicutha ndwe baithe no cuthi. Igari athi. Ikaigi mirango cia icio haria rungu ri. Ni handu ngicuthiria. Ngire ngucia gicuthagia. Riu ni ndamukorire agiathana. Weke kuhingurwo. Ne kuhingura. Aca. Kihura murango iteke. Kihura murango iteke. Riu amuragia kamuria, how can you do that? Yes. How can you do that? Yeah. To me. Yes. Na gocio ndangiaria. Aca. Kirete taigana ria mbugu. Na ungiaria uge atia. Na umechikwa peupe. Akirete taigana ria mbugu ucio. Ungiuga atia. Na wamurora. Ukimurora uguo. Ona ni urona ta hatari kindu angikorwo agite. Kamo ikari thoguo. Ana ici ndari kindu angikorwo agite. Na riu ucio niwe riu wiku. Kioro. To lazima ukae ukiangalia watu. Watu atakuaibisha, some of them. Yes. Yeah, nimekuaibisha uru muno. Imagine atiriu. Tenewe. Wahenia nyina ngari. Tiwe na mucemanio wa bata muno. Yes. Turacemania na Mansaimo. Hena ka event turakana kana kaundu turabanga. Soko gaithi wakioya kamundu hau andu wega kinya kuria gaikaraga macako. Turamenya kana ni macako ma macako kana ni macako kana ni maruiru kana ni ma bus station. Turamenya ni bariku. Ha mundu norona tu okira. Ata hamuna story. Aca. Ukona okira. Na thimo. Kuku gine thimo kakakaka. Throughout no mathimo. Agokira agathi hari oguo. Tukaga na rigi na tu jeans. Kena ka jeans kana tukuo tukuhe. Yes. Gathi haria. Kona akiaria. Kona ni gutheka aratheka. Kaguru kamwe agake wicuca. Ona we ng'ombe ati utaramenya mundu ucio ni mwendo wake mararia nake. Utige kugura njohi. Aga mbele yo ngakwire. Ni my dad. My dad. Mwena gutumira bia cia kunywa. Kwenda. My dad tunaongea na yeye. Akakwire anake akomuthori no akwire. Ndino mena na goku. Akikwira uria maramonia. Gaga ebute. Kwace gwikira. Ni kwace gwikira. Tondu naole ni manyihanyihirwo ringi ni indo. Wala tokunyihanyiirwo. Mena problem akamena yo. Ya kuremwo ni ku express ya uhoro wa future yao. Yes. Na mundu ucio riu muiritu ucio. Na mundu ucio. Na ti future airetu ucio matirenda future ya. Tokiuga future ya ri. Ya 20-30 years to come. The 20-30 years to come. Marenda future ya rucio. Nona rucio. Uramuhe ng'ano iriku cia rucio. Mugeka atia rucio. Ni atia mugakorwo mugeka rucio. Ukamwikira atia. Yes. Arenda guthikiriria. Riu ni story ria arenda kuigua. Twamwirage ati hau ati aga next year. Ndoraga twana turia tungiciaranie nawe kona uria kana kau kagikoge gathaka. Ona ata wina ngoma. Mutwe. Mimi unaniambia mambo yako sasa. Agirisia kaimba mimi naweza jaria kimutu kama hiki. Mutwe wake riu arega ndangikuona no mutwe riu arai. Kana koria wakurange nini? Na ngore yake niguo aroria. Wanyita. Uko na nini sasa wewe? Tondu arenda rucio, tondu mothe ni Saturday ri. Arenda wona mwokira ri. Rucio ni uramutwara plan. Yes. Ni murathie KFC. Ni murathie ngaku. Mukanyua ha. Yo makamutwara movie. Kirabu ni kiriku. Ni bypass ira muturaga kana uramwambatia na guku kiria. Kirimani. Na uramutwara ku. Yes. That's the thing. Ogwo niguo marenda. No riu aratinda ukimwiraga ati next ndressiragia by the way kambuni ciekaga ciendagia migunda twarie nacio. Dina ni no go da hota go save around 70,000. Hingo next year. Ngure kamunda na guku kiria. Na guku Makueni kana guku kiria witagwo ate na guku kiria. Na guku Matu. Kagundo Road Joska. Matu. Kirakorirwo atiriri. Who the hell is this? Who is this man? Ati nigetha maybe along the process tukambia guikara no twicirio ndia komokora ke mumunyo ni mundu ramwira rucio wala macemania rucio na heo namba na rucio monane na twarwo kundu na kou ohoro wiki atia uthire no horo uthire na riu ariko ni agikamata maita kidogo ri ndwe no nginya ngoranie na experience yes matira na gio kou thiko ini cia
akiona ni experience yake. Anapo ukenda na kadiri ukamolia. Huyu amekunywa pia zangu 12 kubafu. Akiona iga akiona uga. Takana ni ari ake. Ongegecokerio. Ukori ate arauga anyuete ki giake. Naga ndari ake. Ona ni ukoga kwiraga. Yes. Ukaiwaga kwe ati unasema what are you saying? Umekunywa bia zangu 12, umekula kuku. Na alafu ulikuja hapa kuniambia ati sijui unataka sijui nini. So what? I've got no future with you. Mimi sina future. So hivyo ndio unataka kuniambia hivi saa hii sababu uko na mwanaume mwingine hapa? Kwani una macho hauonangi? Hauonangi kama hauna macho? What's wrong with you? Look at this man. Unatumia pesa yangu alafu how much was it? No, angalia hii bill. This bill ni 4900. Kaguza ndio. Ona gacoka thimo-ini. Wewe waita kuja. Igo baza roga meta unaweza kugiria mutikaro. Mutikaro. Ogacokerio bia ciaku. Kana kale habiro nginya ciaku. Tigwa kale habiro akiricio kareha. Kale habiro we okanyitwo ni bao coka rutwo. Bozana o matire fatara robe. Okanyitwo gaikorokio stairs ukaharurukio. Okarutwo. Okamutigano oria. Omakorire kiorona kema. Omakorire batigora. Matamaka bio gaikorokio. Kokera fukindo gacoka ringi. Ungicoka ki urakirigana gikuo kia wendo waku. Tondu aikono wale na mukwire ria wakuire wendo ucio. Aikono wale kaini ndiko kale habiro na wende fuje kindu kia bene fuje murango wake orori. Urehaga tukutuko icio. Ukona gacoka. Thimo-ini. Yes. Anyita. Gacoka thimo-ini ati biro kumira ni mbeca cigana. Ukona oya biro iyo. Yes, amegutha. Akamegutha. Na hingo nginya nduthi ria gokire nayo gakwirire urihe gatire na mbia. Niwe orehire nduthi iyo. No riu mwagambani. Cio no ciaku mbeca icio. No ni cia gukweheria muthako-ini. Rokorire ekumumunya gwa kanyititwo ngingo. Tare goitwo karaitwo. Tare kunyongo kunyongaho. Aso kare apiro. We kanyitano ni pausa igire. Okaharurukio. They belong to the trenches. Yes. Let them stay there. Wakae huko. Na umuhete ngoro yaku. Na no murie the following day. Yes. Umurie what really happened. Akwira ati ni njohi irakirire. Yes. I overdid. Unajua it's like hiyo pombe it has something. Mimi sijui. I've never behaved like that. I've never behaved like that. Mimi hata mpaka nilikuwa na hata umepata nikikuwa naongea na best yangu nikamwambia vile nilikukosea jana. Ukamulia Jesus Christ. Shanice. Yani mpaka una kiss mtu. Miss. Ukaigwa kulia tete. Kwa nini nilikiss? Nani huyo? Daga amnesia. Akakweli anake. Woi na goko. Wamesononeka. Anaona kivumbi. Lakini for one day abede mere first and foremost jipende. Yes. Weird. Ujipende kwanza. Yes. Hizi stories zingine, anything you do, put yourself first. Put yourself first. Na usikwe na mapressure sijui nini. Mudu how by the way no mwenake how hata hana respect. At thimo-ini throughout. Na wewe mwenake nywele tumetha ini. Wamwariria ni ciugo igere. Yes, agacoka thimo-ini. Mundu manacati nake. Na wathi guikirio akaiga thimu akaheria thimu ciao by the way na ndungana ikoragwo ciĩkĩrĩtwo nyamu andu aona makĩgathĩrĩria ya mbia ri etagwo atĩa nyamu ĩyo kiria screen nyamu ĩyo tondũ protector protector airaga mũndũ ũcio ũnjĩkĩre rĩa njirũ ĩkĩre rĩa njirũ ĩtarĩ mũndũ ũngĩ ũngĩona tiga ndũngĩona agũtaipu na ũtĩ kĩndũ ũrona ndũngĩona wezi ona utaona nini kuonake akire mukora akiambiu yes na tondu Ngai nake ndiakĩmuhete maundu mothe maria makiethagwo
nä andå arä a mendaga andå tacio rä rä u å cio nä guo kombo å rä a rä u wä ho akä rä guo nä guo kombo å rä a å kå igä te hau wä hau tu no ndå wa kombo å cio atä wonagwo na yes nawe reke ngwä re ona he wainä irwo nä må ndå å gwä two ndiä kana nä må caimo aigaga ndakorirwo gathä kä two rå rä mä ona ndeciragia nä we rå gagå ita tiä ndä mambia ndiä mambia ona ndirarigana nake nä ngwainä te ndiä kana nä wa yunä å gä te atä nake aheirwo bangi na njohi nä må hiki å cio na magä thiä no ciendaga ndiä kana nä waigua rwä mbo rå rwä ho we aheirwo njohi na bangi akomera hau rä må ingi agä thiä no cio marä na bata nake so these things are there yes na ndu acio nä a mä koci må ndå ũcio nä må ndå wa mä koci tondå ngä ikå rå kä icio no å wä ke atä no å tegwo å gwe å munywo magego å kaugaga atä a nä na tondå å kä nyitwo nä gå ikå rå kä ndå ikå rå kaga atä nä kwenda koguo akohå mago å kwanja må hiki å ciarä hä te mbirå tuä kaga we nä worarehe gä thagathagå wä ciragia nä mbaå icio ciarä hå nä guo wä ciragia nä må twarä re å rä a å twaragwo å kaharå kä o nginya kå rä a kä anda na magekira kavari hau ndungicoka ndungihituka hau ukauga sijui nilikuwa hapana wezi rudi sema kile kitu umeacha huko sijui jacket yangu nimeacha kwa kitu acha tukulete azo watiga mundu ucio norea mauma nake riu makahorera wega metha-ini marieri riu agituika we muiki niwe ona kumbe ni muiki ukurihaga mbiro tiwe na muri wa mbiro kirabu-ini ni oyagwo no ritu tiri ki urauga we ki urauga No, the bill payer is always given first. And when it is a lady, yes, she's more respected. Yes, yeah, because it was not expected. Ndio kuona. Leo hae korwo ati we gukurutithia ne gukurutithia raithi. Utuke we no ra hege thagago. Eni. Okainuka. Iko gwo reke ndakwira atiri ukuinuka tu. Uthie we nyita mutwe. Urire ucoke aikare o uguo by the way akuhurire ona nda ukuhurira ndimenyaga arume acio thina okoragwo wiki they are weak yes they will call yes kwa thimu hello hi Kim sasa niko fiti sasa nataka kukuuliza hii madharau nakuaga nayo madharau ya upuzi sasa ni madharau gani Kim? Aki Kim, sasa hata mimi nashangaa sikubiri hujanipigia simu saa hii unanipigia kuniambia niko na madharau. Si nilikuacha kwa klabu na wao marafiki zako. Hata unaga aibu hata haya. Yaani mimi unaninunulia pombe na lewa alafu unaniacha kwa club Kim. Na kuacha kwa pombe si ulikuwa unakisiana kwa choo. Wewe hata una wapi nikakisi nani Kim? Nikakisi nani sema tu unanitaki. Kwenda nikakisi nani Kim? Nini unaniuliza nini? Unataka tuende hizo CCTV? Situende. Acha. Situende. Kama kuna mtu mbaya ashaingia kwa maisha yangu ni wewe. Sasa umenipiga hii simu yangu tena. Umenipigia simu kunipigia kelele. Kim. Utaipiga hii simu yangu tena. Ni sawa tu, si wewe umenipigia ni sawa. Wewe umenipigia ni sawa. Acha ikae. Kwenda. Acha ikae. Basi. Kila ningi aweka karibu. Kadika, lakini kwa nini ulinifanyia hivyo? Ndio ligithathi na ndembo. Regalagu. Wera mona ruo. No, there is no honor among thieves. Yes. Yeah. Todo ne mekora. Ole. There is no mwendani na mwendwo wote mwakora na riu ambe umenye atiri kihujo giki ni kiahujane irio na aria makinyitire muno ri ni aria me mwena uria wa kwamukira mwena uyu naguo wakire ri wa kuneana ri tita wanyitire wega ati no ukorwo uranengera kindu giaku mukora no anyita nake mukora netikitie nake uri uranengera ni mukora ungi there is no honor kandu rwaigua ugukirwo guo there is no honor among thieves to ni mikora kwa hapo she has no respect. Yes.
even for herself na njohi ĩrĩa kũnyuĩte na nĩ makoragwo rĩngĩ matarĩ kinya mbia icio ndũmenyaga ũrĩa mekaga atĩ macangithagia ndagĩka ĩmwe na nuthu ũkona tu aingĩra thimũ no kwandĩka na arandĩka ta saburaita akandĩka mũrĩ hau metha-inĩ mũkĩũranagia ciũria hau igacangwo ũkona nĩ cioneka ũkaigua igai mbiru nimelipa na nimeenda yani unataka kwenda uniachapa leo nimelipa na ukamuma leo thutha leo na gathi ũteithĩrĩrio nĩ Wikimedia arĩa angĩ mũkamuma thutha mũgakiria marikia tondũ arigwo agĩthiĩ kũrĩa ndarĩ na ngari ũthi arathi na tigare hanginya mbiru na mwĩthĩ kana ikaraga utawala mumanaga thutha na mĩkora ĩrĩa angĩ mũmume thutha ũkaiguaga atĩ Kamasi umuongeleshe ongea na yeye nimeitisha cab hata cab yangu ndio ile ndio driver cab ananipigia babe nimekufanyia nini si mambo yako unaniibisha mbele ya marafiki zako ni sawa wewe baki na marafiki zako so I call never call me again si twende basi wacha twende na wewe wapi kama issue ni marafiki zangu si twende staki let's go wewe baki na marafiki zako and never call me again babe acha kwa hivyo hasira tu shukisha tu hasira shukisha hasira nini umeniaibisha mpaka kwa club unaniita agakira kiugo kiria magiragio nĩ mbia ũkenda kũmũgiria na inegene rĩu rĩthire reke thimũ yake thome mpesa no ũkiraga gatingĩaria rĩngĩ ũigua gakũria atĩ si basi tutoke kwa hii club kwa hiyo uko sirudi karenda gagaguotere rĩu na kũu mbere ũthiĩ ũgotwo ũkũrĩha nginya na indiũrũ we Balozi Laga ni njohi ĩrĩ